za torta od keksa sastojci, 600 g mlevenog plazma, keksa 250 g margarina, 300 g žele bombona, oko 2 do soka ili mleka, po želji 200 g šećera u prahu. Svi sastojci mogu biti i posni, sok, posni margarin i keks. Priprema: margarin neka je sobne temperature. Umutiti ga sa šećerom u prahu. Dodati keks i pola mere soka ili mleka. Masu rukama izmesiti. Ako je potrebno dodati još soka ili mleka, pa opet izmesiti. Žele bombone iseckati, dodati smesi pa opet izmesiti. Rukama oblikovati tortu u oblik koji želite: krug, kvadrat, pravougaonik, kupu, suknju za barbiku, medu, odgore staviti dosta šlaga i iseckane žele bombone. Dobro ohladiti pa poslužiti. Napomena: ova torta može biti posna ako se koristi postan keks, margarin i sok. Preporučujem celu meru soka jer će torta trenutno biti meka, a u frižajderu će se stegnuti pa da vam ne bude pretvrda. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.